سلااو و ڕێز تەماشەوانên هێژە دەخوازم vê carê bi taybetî لەسەر biryara dadgeha federalî bibûrînek deqa bi taybetî لەسەر biryara dadgeha federalî ya Iraqê hinekî agahî û analîzan bidem sedema vê layfê jî bi taybetî jî bi zaravêya kurmancî hinekî ew e yanî mirov dikare şirovên cuda jêra bike û şirovên cuda jêra tên kirin jî ez dixwazim texmîna xwe ji bo demê pê jî hinekî bînim ser ziman divê bernameyê de ez ê hinekî meselê berfireh bigirim dest bêguman mesele hinekî berfirê jî berastî yanî mesele ne tenê girêdayî meseleya petrolê hinekî meseleya jeopolitîk li herêmê em bixwazin û nexwazin rol dibîne beriya her tiştî şert û mercên ku em nehatê têda derbas dibin gerek mirov bîne berçavan yanî aloziyên li Ukraynayê di navbera Rûsya û Amerîka de meseleya ku heger Rûsya devî warî de bi NATO û bi Amerîkayê re li hev neke ihtimala abloqeya aborî li ser Rûsyayê heye û ihtimala Rûsya bersîfayê bide bêguman bersîfayê dide û bersîfayê jî qutkirina gazê ye li ser her aliyekî ku di wir de cêbigire bi taybetî jî Almanya devî warî de hinekî bifukare yek mesele ew e ya dinê biryara dadgeha Iraqê derheqî firotina petrola herêma Kurdistanê meseleyekî nûnîne ev ji 2012 ve yanî ew doz hatiye vekirin li ser daxwaziya wezîra petrola Iraqê ya wê demê ew doz hatî vekirin û mehkemeya destûrî mehkemeya federal jî mehkemeyekî wisa ye ku mecbûr e ew zû an jî direng bersîfa hemî deweyan bide yanî bêguman hinek carna hem hêjmara ku dihat xwastin di nava endamên mehkemeyê de tijî nekirine hinek kes tevlî nebûne hinek kes nexweş bûne ew wisa kir ku ew biryar roj bi roj paş biçe û aliyên siyasî jî ev yek dixwastin yanî kesên ku dibûn serokwezîr jî cê bi cê tiştên wisa bêguman dixwastin ji bo ku nedixwastin yanî alozî di navbera wan û herêma Kurdistanê çêbibe heger ku alozî devî warî de derkeve holê bêguman dê bandora xwe li ser hikûmetê jî bike loma serokên hikûmetê ku Adil Abdulmehdî dibe Kazimî dibe ku piştî wê hatin nedixwastin yanî bi herêma Kurdistanê re bi temamî tekiliyên xwe bloke bikin û her kes jî dizane ji bo mala Barzanî bi taybetî li Kurdistanê de serxwebûn stratêjî nîne otonomî jî stratêjî nîne federalî jî stratêjî nîne vana hemî kar dikin ji bo yek ji bo kar dikin heger ku Iraq daxwaziyên me bi cê neanî bi taybetî ji derbarê petrolê em wa kartana li hemberî wan bikardînin yek ya duwemîn di nav xwe de di nav herêmê de heger ku kesek em bêjin birvajî siyaseta malbata Barzanî hereket bike an jî rexneyan bike wê demê bi kartên netewî wana ditirsînin an jî tawanbar dikin an jî texwîn dikin di van salên dumayiyê de gelek biryarên xeletiyên stratêjî bi taybetî jî ji aliyê Kak Mesûd û Nêçîrvan Barzanî hatin dayîn yek biryar jî biryara Nêçîrvan Barzanî û bêguman bebê okeyya Mesûd Barzanî jî ew biryar nayê dayîn ew bû ku em abûyiyekî serbixwe çêbikin yanî em her kes dizanin ji 2005 ve destûra bingehîn ya Iraqê hat nivîsandin û ew destûr zêdetir ji aliyê Kurdan ve hat nivîsandin û heger ku Kurd dengê xwe nedabanê ew destûr nedihat qebûlkirin jî yanî wê demê
دەناوە شیعیان و ئەمریکیاندا شەڕ هەبوو، دەناوە شیعیان و سنیاندا شەڕ هەبوو، سنیژی بەخۆ پرانی ببوونە ئەڵقاعیدە و فلان پرۆسەیە سیاسیە عراقی بایکۆت کردبوون نەدە هەڵبژاردننادا بەشداری نەدیکردن و دەستورە بنگەهین یا عراقێژی قبول نەدیکردن لۆما یعنی یەک و ئاکتۆرە ئاکتۆرێن سەرەکە یا عراقی کورد بوون و وێ دەمێژی کوردان ئەو دەستور نویساند و کوردانجی داقبولکردن ئەز ڕاستی بێژم دەبێت دەستورێدا کورد استراتیژیا خۆی نەتەوی دیاریکردە ئەم یەکێتیە عراقی دەپارێزن ئەم جوگرافیای عراقی دەپارێزن ئەم پابندی دەستورێن بنگەهینە لێ چەند ساڵ دەرباز نابن لە 2007دا گاواکو پەدەکە تەکیلیان استراتیژیک بە تورکیا ڕە بە تایبەتیژی بە ڕەجەب تایب ئەردۆغان ڕەچێ دیکە وێ دەمێ مەسەلەیەن استراتیژیک ji بووی پەدەکێ دەبە پترۆل نە کوردستان و مردستان نینە پترۆل هەیە پترۆل هەیە ئەم پترۆل بکارن بفرۆشن استراتیژیامە جێگرتیە هەگەر کو ئەم نەکارن بفرۆشن استراتیژیامە فەتسیە بەوێ ڕەنگی استراتیژیا خۆ چێ دیکە ناو لێکردن ئابوووریە سەربەخۆ و بەوێ ڕەنگیژی حتا نەها دانمەشاندن وێ دەمێژی ئەو نەهات قبولکردن لە 2012دا بە تایبەتیژی دۆز لە هەمبری وێ هاتڤەکردن گەلێک جارنا ئێدی خواستن لە هەفکردنێن سیاسی بکەن حتاکو و بڕیارە دادگەیە فدرالیش بێک ئەو بڕیار بەڕاستی پردەندێک شینە ینی وسا هاسان نینە گەلێک جارنا خواستن لە هەف بکەن ئێدی حکوومەتە بەغدایە هەر قبول کرد گۆ تەمام هون پترۆلی دیکارن بفرۆشن دەستوری نینە لێ دیکارن بفرۆشن لێ لە هەمبەری وێ هەنێکی پترۆل ڤەگەڕینن ناو شەریکەتە سۆمۆ شەریکەتە عراقی یا پترۆلێک و ناوێوی سۆمۆیە بۆ قاسی ساڵ دەرباز بوون یعنی ئەس بەحسە 2012 حتا ئیرۆ دەکەم وە قاسی ساڵ دەرباز بوون عراق بە ملیۆنان بە میلیاران دۆلار شاندنە ji بۆ حکوومەت هەرێمە کوردستانی لە حکوومەتە هەرێمە کوردستانی 1 لیتر پترۆل نەدایە بەغدایە بەوێ ڕەنگی مەسەلا هاتن ئاواکردن و دەناوا خۆداژی بەردەوام ئەم بێژن هەم پارتیەکی مخالەفەت نەبوویە و بە ئاوایەکی توش لەسەر vê مەسلەی بسەک نەژ بووی و من گوت هەر کەسێک ببێژە و ئەو سیاست گوتە بە ئەو سیاست سیاستەکی غەڵەتە وێ دەمێ تاوان بار دەکردن و هەر کەسێکی دەوێ دەمێدا گوتبیە و ئەم بە بەغدایێڕە سیاسەتا خۆی پترۆلی بمەشینن ji بۆی gelê کورد çêtir dibe dîsa بە خیانەت تێ و تاوان بار دەکردن و بوو سەدەمە کو نەها حتا نەها حکوومەتە هەرێمێ کوردستانê nêzî 40 milyar dolar deyndar e deyndarê cîhanê deyndarê Iraqê deyndarê her kesiye û niha dewan rojane de mirov çend tiştek dîtin yanî yek Nêçîrvan Barzanî gava ku li Şengalê û li Mexmûrê xistin çû Tirkiyeyê û gava ku Nêçîrvan Barzanî vegeriya wê demê tiştekî nû hat gotin em boryekî nû ya gazê vekin denavbera herêma Kurdistanê û Tirkiyeyê de yani ev yekser hat bîra mirov ku li Okrayna krîzek heye û Emerîka dixwaze gazê Qetar gazê İsraîl li Tirkiyeyê kom bike û Tirkiye ev yek bi firsetek zanî ji xwe demekî dirêj e bi İsraîlê re dixwaze tekiliyên xwe baş bike û dixwaze hereketa Hemas û Îxwan Muslimîn bifroşe lê İsraîl heta van rojane jî berdewam bersîf nedide yani nedigona lê bersîfekî wisa jî nedide Tirkiye stratîjiyek yani bi taybetî ji Recep Tayyip Erdogan stratîjiyek ji xwe re çêkir ew jî ew bû firsetekî mezin e em bi wê rengî hem gazê Iraqê û Kurdistanê ya İsraîlê ya Qetarê li Tirkiyeyê kom bikin û li rêka Tirkiyeyê em bişînin Ewropayê bişînin Berlînê bi wê rengî Tirkiye
ji gazê Îranê rizgar dibe ez ê pisra werim ser wê meseleya Tirkiye û Îranê jî li vir de pir giring e. Li aliyekî dinê de Tirkiye ji Rûsyayê rizgar dibe ji gazê Rûsyayê ji bo ku Rûsya jî her car teşqeleyan pê dike û Tirkiye mecbûrî siyaseta xwe dike û di heman demê de Tirkiye û Recep Tayyip Erdogan di wî warî de tekiliyên xwe bi Emerîka re çê dike ku niha F-16 versiyona nû dixwaze. Nêçîr çû Tirkiyeyê û Mesrûr çû Dubey piştra jî niha jî li Qeterê ye. Ez bawerim vegeriyaye venegeriye min îro nedît ev yek. Ev hemî girêdayê vê yekê ne. Ya dinê operasyonek muşterek di navbera Mît û Musad li Zinguldaxê de çêbû, hevde endamên îtlaatê ku dixwastin kesekî Yehûdî ku hem hamwelatiya Tirkiyeyê ye û di pîşesaziya eskerî de kar dike û hem jî hamwelatiya İsraîlê û Yehûdî ye dixwastin îtlaat dixwastin bikujin tola ew pisporê çekê nuklerî ya Îranê ku li Tehranê hat bû kuştin ji aliyê Musadê ve tola wî heldin. Lê di wir de Recep Tayyip Erdogan û Mît stratejiyekî nû pêşxistin, yanî ew dikarî bûn bexwe van kesan bigirin an jî asteng bikin. Lê çi kirin xeberdan İsraîlê xeberdan Musadê ka werin em karekî wisa bi hevra bikin bi hevra jî kirin. Yani ev mesele kirin wesîleyek da ku tekiliyên xwe bi İsraîlê re ava bikin û İsraîl çî dî Tirkiyeyê li projeya gaz û neftê ya Behra Spî dernexê derve. Meseleya Recep Tayyip Erdogan piranî ew bû û ew biryar piştî wê hat dayîn. û piştî wê hat dayîn ku Mesûd Barzanî guhdarî kesî nekir wek her carî wek meseleya referandumê, wek meseleya firotina neftê bi serê xwe, wek meseleya qepatkirina deriyê parlamento û avîtina serokê parlemanê ji Hewlêrê vê carê jî bi wî rengî êdî me dît ku bi wî rengî bi Muqteda el-Sedr û bi Helbûsî re yani bi Sunniyan re ittifaqek çêkir ji bo hikûmetê. Ew ittifaqekî demokratîk e, bêguman demokratîk e. Yani herkes dikare bi çend partiyan re ittifaqekî çê bike. Di vir de problemek nîne, meseleyek nîne. Lê rastiyên Iraqê tiştekî dinê ne. Yani li Iraqê hêz dewr dibîne. Kî hêzê wî eskerî zêtir heye? Îran e. û tu hemû aliyên Îranê bypass bikey, guhdarî wan nekey, tenê bi gotinên îmarat û Tirkiyeyê hikûmetekî bi Sedr re çê bikey, bi Helbûsî re çê bikey, bêguman ew nayê qebûlkirin. Loma jî ew biryar ku di demekî wisa de hatiye di serê gelek kesan de nakokî çêkiriye. Gelo Mahkemeya Destûrî mahkemeyekî girêdayê Îranê ye an na. Yani beriya her tiştî ez dixwazim bersîfa vê pirsê bidim. Mahkemeya Destûrî çend meh beriya niha gava ku hilbijardina Iraqê çêbû, di hilbijardina gelekî sextekarî hatin kirin. Yani hilbijardinekî elektronîk bû, sextekariyên mezin têda bûn û di wir de me dît ku berastî jî yani ecayîb bû ji me re li Şengalê ji xênî pedekê kes deng nayînî û herkes dizane yani Şengalî ji pedekê çi qasî aciz in. û li Silêmaniyê û li Hewlêrê kesên ku berê di parlamentoyê dabûn û rola wan hebû û dijî siyaseta neftê ya pedekê bûn ew deng nayînin. Herkes hêvî dikir deng bînin. Zarê Biradostiyan ku 28,000 deng anîne, dengê wî dikin 16 û 20 nizanim çi ji bo ku neçe parlamentoyê ji bo ku li derevê pedekê siyasetê dikin. Me vana hemî dîtin yani bi qasî ku sextekarî jî hebû lê wê demê ev mesele çû yani Heşd-i Şeibî û aliyên Îranê ku deng kêm anîbûn li aliyê Mahkemeya Destûra bingehîn şikayet kirin.
لێ محکمەیە دەستورە بنگەین لە بەرژەوەندی ئالێندنێ یعنی ئالێن سونە و سەدر و بارزانی لە بەرژەوەندیوان بڕیاردا و گوت لە هەڵبژاردنێدا ئەم نەکارن ئیسپات بکەن و سەختەکاریەکی مەزن هاتیەکردن هەنێک سەختەکاریە بچووک هاتبوونکردن ئەو سرە ڕاستکردن ینی وێ دەمێ گوتنێن کەسێن کو دەبێژن ئەو محکمەیە دەستوری سەر بە ئیرانەیە ji بۆ ئیرانی بڕیارێکی ویسەدا ئەس باوەڕ ناکەم لێ محکمەیە دەستوری تو نەکاری ji سیاستێ قوت بکە ینی سیاست ji ئالیێوان چییە سیاست لە ئالیێوان بەرژەوەندیە گەلێ عراقیە یعنی تو بە ساڵان لە دەرvey دەستورا بنگەهین لە دەرvey محکەمە لە دەرvey پەرلەمانەیە عراقی لە دەرvey حکوومەتە عراقی بێک و پرسەکی بە کەسی بکەی ڕێفراندۆم چێ دەکەی دەبێژی حیساب ji کەسی ڕناکەم پترۆڵی دەفرۆشی دەبێژی حیساب ji کەسی ڕناکەم و نەهاژی دەچی دەخواز دەچی تورکیایە ڕۆژە کو تورکیا بە 6 باڵە فرەنشەڕ لە شنگال و لە مەخمورێ دخە تو دچی تورکیایە و توڤە دیگەڕەی دەبێژە ئەم پرۆژەیە بۆڕیە گازێ لە چەند چەماڵش بۆی تورکیایە ڤە دیکەن و بەوێ ڕەنگەی گەلێ کورد زەنگین دکەن ماشەڵڵە نەها دەستور محکەمە vêyekê قبول ناکە یانی ئەو ممکن نینە بە کورتاسی لە هەرێمە ینی لە 2007 حتا ئیرۆ 58 پرۆتۆکۆلن پترۆلێ ji aliyê pedekê ve bi 30 welatî hatine îmzakirin û di hemî girêbestan da girêbestên pirxirab hene maddeyên pirxirab hene mînak hikûmeta Iraqê her bermîlekî neftê $10 girantir ji hikûmeta Kurdistanê difroşe û ew perexuyana lê hikûmeta Kurdistanê kes nizane çima ew pitrol bi herzan û talan difroşe Tirkiyeyê û Tirkiya jî li rêka cîhan difroşe İsraîlê yani mirov ji wê yekê heta niha jî fam nake bi wê rengî bûye ew yasayên ku محکمەیە دەستورێ بنگەهینکار لەسەرکردنە یاسەیەن 111 112 115 121 ئەس باوەڕم هەمی یاساژی ئەو یاسایین کومە بەحسکردن هەمی دەبێژن سامانên سروشتی یعنی پترۆل و گاز و تشتێن وسا هەمی سامانێ نەتەوی یا گەلی عراقینە لە بەسڕای حتانی زاخۆ و دەسەڵاتە فرۆتنە پترۆلی و دەسەڵاتە بازرگانیە ناو دەوڵەتی لە دەستی حکوومەتە فدراڵدایە نە لە دەستی حکوومەتە هەرێمی حکوومەتە ئیالەتاندایە تەنێ مادەیە 112 دەبێژە حکوومەتین ئیالەتان یعنی ئیالەت و حکوومەتە مرکزی دکارن بە هەڤڕا بگێژن قەرارێکی داک و پترۆڵێ لە بەرژەوەندیە ئیالەتێکی بەکاربینن ئیستیسمار بکەن حکوومەتە هەرێمی کوردستانی ئەنجی ماڵباتە بارزانانی بە تایبەتیژی نێچیروان بارزانانی و وەزیرێ نووی نەفتەیە بەرێویانەها بەردەوام وێ مادێ دخەن سەر مێزێ و ئەو مادە بە ئاوایەکی خەلەت دفرۆشن ڕایە گشتی و دەبێژن لە گۆڕی وێ مادەی حەقێمە هەیە لێ و مادە وەک من گوت دەبێژە حکوومەتە ئیالەتان و حکوومەتە مرکزی بە هەڤڕا دەکارن بڕیارێکی وسا بدەن ji بۆی بەرژەوەندیە ئیالەتێکی یعنی ئەو تێوێ معنایە ئەم بێژن لە هەولێرێ کریزا پترۆلێ کریزا بنزینێ دکارن وێ پترۆلێ ji بۆی هەولێریان ئەم بێژن تەرخان بکەن پترۆل ئەگەر کو لە هەولێرێ هەبن ئەو دۆز لە 2012 دا وەک من گوت هاتیە vەkirin محکەمە بەخۆ دۆزڤە ناکە کەسێک سیاسیەک ئالیەک گروپەک دۆزڤە کریە ئەو ژی وەزیرە پترۆلێ بووە یا عراقی یا وێ دەمێ و محکەمەیە دەستوری مەجبورە بەرسیڤە هەمی دۆزان بدە یعنی نەکارێت دۆزێکی حتا داویە لێ بێدەنگ بێ و قەت بەرسی فێوی نەدا و دادگاژی من گوت
تو تشتك ji siyasetê dûr nîne lê dadgehê Iraqê me argument anîn ku ne girêdayiyê Îranê mirov nikare tiştekî wisa bêje ji bo ku berê hinek biryar li dijî Îranê jî wergirtine dadgehekî mirov dikare bêje nasyonal ya Iraqê û berjewendiya dewleta Iraqê diparêze û ew biryar nayê helweşandin ew biryar gerek bê cêbicêkirin lê bi rastî jî heger ku hûn ji min bipirsin ew tê cêbicêkirin an jîna çawa tê cêbicêkirin çi qasî tê cêbicêkirin bêguman mehkeme tu caran biryaran bicê nayînin ew desalatê siyasî biryaran bicê dînin mesela mehkemeya Iraqê berê ji bo maddeya 140 ya Kerkûkê û Şengalê û Mexmûrê jî biryarê xwe da û biryarê wî li berjewendiya gelê Kurd dabû lê kesên ku di hikûmetê dabûn yanî Kurd, Sunne û Şîa ev biryar pêk neanîn wê demê Haşimî û Talebanî û Barzanî li hev kirin ku ew biryar nevê pêk anîn maddeya 140 ê ku taybet e be meseleya Kirkûkê li hemberî wê pedeke yenekê henekî post li nav hikûmeta Iraqê wergirtin wê dumayiyê jî yanî beriya ku ew biryar bêgirtin dîsan pedekê aynen biryarekî wisa xeletiyekî stratejî kir ku pedeke siyasetekî wisa heye yanî li Kurdistanê dixwaze bibe şêx yanî stratejiya wan petrol û şêxbûna şêx ji bo çi kar dike ji bo wê kar dike ku kesek li hemberî wî nebe yanî stratejiya wan yan salên dumayiyê ji xwe di nava pedekê de tenê malbata Barzanî hemî pedekeyî ev yek qebûl dikin ji xênî Barzaniyan kes pedekê rêve nabe hemî biryar li malbatekî û li şexsekî tên wergirtin û di heman demê de dixwazin partiyên siyasî yê wek wan nîne yan qedexe bibin yan terorîze bibin yan jî teşîr bibin di navbera partiyan de jî dixwaze devê henekan bigire henekan ji desthilatdarê dûr bixan meselen gelek carna dibêjin Cemîl Bayek Duran Karxan hişkin reqin filan filan nerm û germa yanî dixwazin di nava partiyekî dinê ya beşekî dinê Kurdistanê de jî hinek kesan li gorî xwe bidin pêş hinek kesan li gorî xwe bidin paş di nava yekêtiyê de meselan dibêjin Berhem Saleh li piştî referandumê 2018 ji derveyê pirskirin be Mesûd Barzanî re xwe kandîd kiriye ji bo serokkomariya Iraqê û ji aliyê Lahûr Şêx Cengî ve hatiye wek namzet hatiye nîşandayîn çi îşê te pê ye we berê îtîfaq kiriye li 2004 û 5 ku serokkomarî ji bo yekêtiyê wê Kurdistan jî ji Terabê yekêtî kî dike serokkomar ew pirsgirêka te nîne yanî tu çima mudaxele dikî ji bo ku yekêtî vê carê jî Berhem Saleh ew kir ew rabûn çikirin hoşyar zêbarî kandî kir hoşyar zêbarî kî ye hoşyar zêbarî keseke ku berê beriya referandumê li Parlemana Iraqê be piraniya dengan heta dengê Kurdan jî de nav de wek kesekî diz kesekî ku be milyonan pareya Iraqê ji bo şexsê xwe bekar anîne hat teşîr kirin û ji wezaretê hat derxistin gava ku li wezaretê hat derxin li wezareta Iraqa hezkirî û Iraqa hebîb û xweşewîst hat Kurdistanê be Mesûd Barzanî re behsa referandumê kir referandum van rojane de aynî zêbarî vegerandin Iraqê gava ku vegerandin Bexdayê ji bo ku xwe namzet nîşan bida ji bo serokkomarî gotinê wî kir ew bû gotina destpêkê me referandum nekir ji bo serxwebûyê me referandum kir ji bo ku em xelkê xwe biceribînin yanî berastî jî kesên ku beşdarî referandumê kirine an jî çepik lêxistina gerek henekî fedî bikin ji xwe yanî bizanin hûn çawa hatine xapandin heta îro bêrengî bekartên netewî bekartên Kurdî niye berastî jî meseleyekî wisa heye û zêbarî wek min got ji aliyê çi partiyan nayê hezkirin neyê Kurd neyê Ereb neyê Şîî neyê Sunnî bêrengî nabe dadgeha federalî ji xwe li ser bingeha
ئەو دۆزێن کو لە هەمبەریوی هاتن نەفەکردن ji بۆی کو دەستورا بنگەهیندا دەبێژە کەسێک و خۆش ji بۆی سەرۆکۆماریە کاندید دکە گەرەک کەسێکی دز نەبێ کەسێکی دەناوە ئەم بێژن گەندەڵیەدا ناوێوی نەبە لێ هۆشیار زێباری لەسەر هاتی ئێسپات کرد ئەس نابێژم تەنێ هۆشیار زێباری دزە لە عراقێدا یەک و تلیاخ و خزمە ناف سیاستێ دزی نەکرد یەک ڕۆژی نەکاری بەردەوام بکە نابێ عرب دەبێ کورد دەبێ شیعی دەبە سنە دەبە لێ یا هۆشیار زێباری زێدە بووە و هاتی ئیسپاتکردن پەرلەمانتۆ دەنگدایە بە پرانی دەنگ ji وەزارەتی دەرخستنە تو چۆوە جارێکدن ji بۆی کو بەرهەم ساڵح نە لە گۆڕی دلێتەیە تو هۆشیار زێباری دخەی وێ دەرێ و هۆشیار زێباری هافسەنگێن سیاسی نەکارێ بەپارێزە یعنی بەردەوام ئالیەکی دگرێ ئالیە سونیان دەگرێ بەردەوام ئالیە تورکیا دەگرێ و کەسێکی وسا بەڕاستیژی دە سیاسەتە عراقیدا ئەو نابێ ینی ڕیالیتە سیاسەتە عراقی ئەوە تو حەز بکەی و حەزنەکە گەرەک تو بەرژەوەندیە هەمی ئالیان بەرچاو بگری ینی هافسەنگێکی چێکی نەپڕژە ئالیە شیعیان بێ و ئالیە ئیرانی بێ نەپڕژ لە ئالیە سونیان بێ جەلال تاڵەبانی بەرێ ئەڤیەک دکرد بەوی ڕەنگی ئەو بڕیار نەها بە کورتاسی نایە نایە خراکردن ئەو بڕیار گەرەک پێکوەرێ لێ حکوومەت پێکتینی وێ بڕیارێ و ئەو حکوومەت چا پێکتینێ لەسەر vەیەکی دمینی لێ تشتێک و نەها حتا نەها زەلال بووە ئەوە جارێکدن حکوومەتە هەرێمێ نەکارێ نەفت و غاز بفرۆشە بەسەری خۆ ئەو یەک زەلال بووە ئەو یەک زەلال بووە نەها پرۆبلەمە و هەیە مرۆڤ ژێفام ناکە چەند ئانکێت هاتنەکردن کوردێن عراقی لە 185 ژوێ بڕیاری حەز دکەن لە چەپەکان دخن حتا هەنە کەس دەبێژێن ئەس نەتەنێ vê بڕیاری قبول دکەم ji بۆی جێبەجێکردناوێ ئەس ئامادەم سیلاحی ڕا بکەم لێ هەنە کوردی تورکیا و هەنە کوردی ئیرانێ و هەنە کوردی سووریایە یعنی بن ناوێک و کوردستانش دەست دەچە ئالا ڕەنگینش دەست دچە خۆشین و مۆرکردنە یعنی بەحسا استراتیژیان نەتەوی دکەن کاک و استراتیژیان نەتەوی لە جەم کوردێ باشوور 2050 استراتیژیا خۆی نەتەوی وستا چێکردنا ئەم یەکێتی عراقی دەپارێزن ئەم ڕێز لە دەستورا بنگەهین دەگرن یعنی ئەم نە ڕیفراندۆمان چێ دکەن ئەم نەفتەی بەسەری خۆ دەفرۆشن خوا ئەو نەفت لە ڕێکە حکوومەتە عراقی فرۆتبانە هەم ئیماژە کوردستانی هەمژی دیموکراسی زێتر پێشغا هەمژی کوردستان گەلک زەنگین دەبوو هەمژی ئەو 2016 بە حتانەها گەلێ کورد و قاسی برچی نەدەما و نەدەچوو دارستانێن ئۆکرانیا و بێلاڕووس و دەناوە دارستاناندا بمرێ نەها هەر ڕۆژ 20 کەس 30 کەس لە دەریای ئیجە دفەتسن دەبن خواردنا ماسیان ji بۆی ku hêvî nemaya hemî bi navê Kurdayîtiyê jî têkirin yani استراتîjiya netewî ew e ya din hûn berê weqasî rojnamevan dihatin kuştin weqasî jin dihatin kuştin weqasî xwenîşander dihatin kuştin û weqasî kesên ku rexne dikirin hebûn we çima royekî piştgirî nedawan we berdewam got Kurdistan dibe Dubey pere pirin Kurd pêşmergewan hene bijî pêşmerge silahîwan hene Ereb wistana Şîa wistana filan wistaya we çima wê demê wistane got hûn çima niha xwe sor û şîn dikin yani ez bi xwe alîgirê wê nîme ku em hemî destselatan ji hikûmetên lokalî û hikûmetên îyaletan bigirin û bidin hikûmeta nawendî hikûmeta merkezî ez aliyê desentralîzmê me yani aliyê lamerkeziyetê me lamerkeziyet ji bo mîtodekî herî baş e ji bo hukmraniyê di ser demekî nû dan ne hikûmeta merkezî û dewlet lê bi rastî jî ez rast bibêjim ew federasyon û otonomiya qewmî û etnîkî û neteweyî tenê tu
یاغ و دۆن و ڕوونێ لە نانێ دزان دەخەی تشتێکی دەنینە یعنی ji بۆی وان فدراسیۆنیان معناوی چییە؟ ئەم قڕوجیتیە ژە تورکیا و ئیرانی ڕابکەن ئەم ئالیگریە استخبارات تێ بکەن ئەم پترۆل و سامانێ خۆ بە قاچاق بفرۆشنوان بە هەرزان و تاڵان بفرۆشنوان و ئەم وێ پەرێ کەس ژمە حساب ژمە نەپرسێ ئەو پەرە ئەم چ دکەن دبنکو نابنکو و ئەم جغارێن قاچاق بشینن ئیرانێ تۆماتێز و پیڤازان لە تورکیای بینن زراعەتا کو لە کوردستانی هەبوو بەرێ یعنی تێبیرامەن گاڤک و ئەم زارۆک بنگە لە کەسەم بەڕاستی لە کوردستانی قەت کار نەدەکردن ji بۆی پەرە لە ماڵاخۆ حیوانێکی وی هەبوو حیوانی خۆ لە هەورامان دەبر سلەیمانیە ددا گەنم و دەهات ماڵێ هەم گۆشتێوی هەبوو هەم شیرێوی هەبوو هەم گەنمێوی هەبوو هەم جەهێوی هەبوو هەم شەکرێوی هەبوو بەوی ڕەنگی دژیات نەها لە کوردستانی ئەڤژی نەهێلانە ژینگەژی پیسکردنە و جڤاکژی پیسکردنە یعنی جڤاکە ژینگەیە جڤاکیژی هەمی پیسکردنە تشتێکی وسا نەهێلانە بەوی ڕەنگی دوارێن دنێ یعنی وا دەما ڕێفراندۆمێژی وساوە کەرکووکش دەست و کەرکووکش دەست و نامرۆڤێ من لە کەرکووکی هێنا یعنی وەقا ساڵە کەرکووک لە دەستی حەشدی شعبی و پۆلیسی عراقیدایە بەڕاستیژی کەسێکی وە بیستە ڕۆژنامەڤانێک لە کەرکووکێ بێکوشتن سەرۆک عشیرەتێک بێکوشتن سەرۆکی ماڵباتێکی بێکوشتن چما دەما کوپە دەکەویەنەکە لەور بوون دەمات کەرکووک یا کوردستانێ بوو ئەو پەترۆل بە تاڵان دچوو دەستی داعش دەستی ئەردۆغان وێ دەمێ وەقاسی ڕۆژنامەڤانین کورد یەن ڕەخنەگر دەهاتن کوشتن سەرۆک عشیرەت و سەرۆکی ماڵباتان دەهاتن کوشتن چما وەقاسی تاڵان و دزی دەهاتکردن وێ دەمێ ئەو یەک نەدیت یعنی ji بۆی ئینسانان دەستپێکی کەرامەت دەستپێکی نان دەستپێکی ئازادی پێویستە پشت ڕاتشتێن دنێ ئەو تش نەبن نەتەوی بوون و ئاڵاڕەنگین و کوردستان و سەرخۆبوون بەڕاستی پەرە ناکەن یانی ئاv یەکگەرەک دەناوە کورداندا بێ پێکانین و یەکێتیە و یەکڕێزیە دەناوبەرە کوردان تەنێ ji بۆی دزیە حتە ناهاتیە پێکان یعنی وەرن ئەم بە هەڤڕا لە هەم دژی بەغدایە یەک بن ئەم هەمی یەک گوتن بن دەستی خۆ بکەن ناو دەستی هەفتوو ئەمە لە کوردستانیژی بدزن تەنێ مەسەرە ئەوە نا بەریا یەکێتی دیموکراسی بەریا یەکێتی شەفافیەت بەریا یەکێتی ڕاستگۆیی و دەستپاقژی پشترا یەکێتی و یەکێتی لەسەر بنگەها کورد و عەرەب و شیع و سوننیە نابێ یعنی یەکێتی لەسەر بنگەها ئازادی دیموکراسیە دەبێت ئەس بە دیموکراتێکی ڕە یەکێتی چێ دەکەم بە ئینسانێکی ئازادڕە یەکێتی چێ دەکەم لەسەر وێ بنگە یەکێتی چێ دەبێت ئەگەر کو ئەڤ هەبە مرۆڤ دەکارێ دژی وەیەکێ بێک و دەسەڵاتێن حکوومەتە ئیالەتان ئەس نابێژم حکوومەتە فدراڵە هەرێما کوردستانی حکوومەتە ئیالەتان لە ناوە ئیالەتاندا ببینێ نەچە دەستێ حکوومەتە مەرکەزی لێت و بەوی ڕەنگی دکەی ئەو نابە نەها کوردستانش دەست ناتە پشتی vê biryarê ez aşkira bêjim yanî meseleya Kurdistanê meseleyekî destûrî ye kes nekare bi serê xwe Kurdistanê ji destûr derxê lê heger ku ev li ser înadiya xwe ser hişik bûna xwe berdewam bikin û teslîmî vê qerarê nebin û ew qerar bibêjin dadgeha federalî kafir e dadgeha federalî Zelamê Îranê quruciyê nizanim kiye bêyî rengî dijî Kurdan û kartekî netewî dîsa pê bidin wê demê berastî ihtimalê wê heye tiştê ku li Kirkûkê çêbû dema referandumê li hemî Kurdistanê çêbûne û wê demê gelê Kurd û ew gencên Kurdê ku birçîne li cadiyan beriya heşda şeعبî û artişa Iraqê dê sîlah rakin dijî we wê demê bêguman Kurdistan diçe ji bo ku tu bi gotinên xweş bi biryarên mehkemeya destûrî nayê rê ê wê demê kesên şovenîst çê dibin di nava artişî de bi sîlah te radikin gava ku bi sîlah te rakirin wê mutlaqan rojekî bibêjin ya kako heq û hiqûq û mafên netewî ji bo mîletekî wisa nabe em herî baş vegerin dema berê
جبيكو اف طالانشينا وبلاستيجي انها طالانشينا يعني حكومة هريمي كردستاني وسياسة مداري هريمي كردستاني بران ياخد طالانشينا وكسن مخالف بونا وان فالايا تشتك تانينا وك مخالف بونا جهبي لتركيا فرقك خونينا وملت جي براستي ملتكي كو پر بەهاسانی لەسەر مەسەلەیە ئالا ڕەنگین و کارتێن نەتەوی تشتێن وسە دکاری بێخاپاندن بێکڕین بەوی ڕەنگی مرۆڤ دکارێ شڕۆڤەیەکی نوو بکە و بەوی ڕەنگیژی مرۆڤ دکارێ ئامبێژن عادەتە پتپتۆکی یا نەتەوەپەرستیە ڕزگار ببە حکوومەتە هەرێمی کوردستانی گەرەک وێ قەرارێ پێک بینێ و چۆوا پێکتینێ ئەو ئیشێوانە بێگومان احتیمالێکی مەزن هەیە گاڤک و ئەو قەرار پێکتین یعنی سی شەریکەتن دەرڤە بێن ئەو کردن ینی ژکار بێندرخستن ژ دەورێ بێندرخستن و گەرەک پەرێوانژی بێداین حکوومەتە عراقی دەدێ حکوومەتە کوردی دێ حکوومەتە کوردی مفلیسە يعني مەگۆت نێزی 40 میلیارد دۆلار دەیندارە بەرپرسیارێن پر سیاسی هەنە حکوومەتێکی پڕ دەیندار هەیە هێویدارم ئەو یەک بەس بە هەنێکی درێژی بوو لێ ئەس باوەڕم پێویست بوو حتا بەرنمەیەکی دنێ ژوەڕە هەمیان سلااو و ڕێزین خۆ پێشکەش دەکەم دەمباش سلااو ڕێز